Wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya Nyonsi mjoka uridunga harma sitinku ya hatu ya habari za Komoro wakati ndaunuo hamade namna wa Komori walona letwaramu la he mavare harma ya hatu waombe yao dua ze serikali za nyemeni zijao vanu Mwenyezi Mungu ajalie yawanike ushinzi uhusu ze mishkila mbali na mbali ziremawe mabavu ya henga zija uhusule suala la hema bare alkadhalika harmalesiwa lanzuani o wanzuani ngombe yao usahilifu mwema wa hema bare ili maisha ya jue ya basauhe hunu harmalesiwa la mwari halkadhalika elugha ndayo wa Komori ngwanzao mabare hauka pare yenjia bahanu ya hudu bahanu walo maendele yode manangarjoka yangasina maha ya wazabanu ya serikali ya Komoro Mheshimiwa Rais Azali Assoumani harmale suala lao muhima wa humsampuho wa mabare hatia ya barnamaji ya ufanya lepare lala milango wao obabiskai huenda mitsuje na ula wa mitsuje huenda funguni vanurizambao ya serikali ya daula zensi huzinu bimana de juma kabil juma inu wahisa ngwa hudumuo ye mashinwa ikaudu wakanae hazinu wanike daula zela kile za uruhusu eparejwe irumishi lelo mavamana wa coordination ya he parti CRC walio harmalejera la hembajin wajuha ili huja waje wahakikishe uzade unu ya uka ejuma kabili omsamilwa wahe pare ya lalami kaulandi saranzi wa biskai hunda hafumbuni ngwa parao wa Komoro waje wakiharma uzade unu na riangalie mavamana ikaudo warijilia bana mcha hata sababu ni furaha ni namna mpangao umbulwa kirasmi wa hele pare lalami languha wa biskai huenda hafunguni mkanza mabio wa Komori nongondi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu wa Komori, watukufu wa Ngazija, watukufu wa Mbajini mlionda nina nyimbio bonze niruhusu range shabashino rimbushie nitosa za amani na usalama liombe dua Mwenyezi Mungu ajalie kwa mara ni mlio ngamlifu wakati mwema na harma za izani raha kablia monsieur le journaliste rejajibu le suala laho la rengo shabasha tabushi nibeshele marhaba atona kiasi yemhuwa he daula ho tukufu hankabia saa tena ya unka harma Mbajini ya hatu ka serikali hantiwa juzi riundu tukufu wa urenga hizi dhamana za he minister de finance riundu tukufu wa urenga hizi dhamana wa he ye idara ya hemu wa daula ne ya sharjewa ne amani na usalama harma ya daula ya Komoro bonge kanta jojua rijevanu rikekari rengesho bahashinu arabeshela marhaba hemu wa daula nondo mzingiza utukufu ya rinikao dirombe Mungu Mwenyezi Mungu ajalie si Mbajini na madhamana wao ritsinze Komori tomaya shari fanye hizo Komoro wajojibiwa na hizo mwa daula ya jojibiwa yabo haujibwele suala dukana hamani heli mzijua watukufu pare ya disaranzi biskai hata iwasuli fumbuni ye juma insha Allah harma zongo za sashenda ngari parao wa Komoro ntipia wangazija ntipia Mbajini ntipia ngana ngo swali juma hiyo hao ado swali juma hiyo ishuli ngejwa disio harma sashenda yabo ngari parao wangazija wa masiwa haswatan Mbajini ritsengelee mjini fumbuni rederafeshele marhaba haswatan mwa daula rimonise kana ezelongo ya rirenda kadwa bili tena rijibiwa na zinga rizifukuriao na singa rimtahao tena yazidi urirenda zema haukanga aminiu ya ukana ya emergency dehena mnainu dezepare do mwenje dezenongo yobokunga jo sahilisha maisha ya hema na Mkomoro abonge watukufu hanyu ngati mparaoni haismi haeze coordination raro zibiomba jini za parti ya SRC coordination ya Ngongwe coordination ya Pimba coordination ya Nini ngizobanu zondaru rimparaoni utukufu hanyu rijerike mjini fumbuni rishukurie riombe dua Mwenyezi Mungu ajalie pare hiyo idumu ikepare ya uporte
ndongo njema ikepare ijobua development ya hesudi ikepare ijobua yemasiwa yonti pia riundeze faida za hazo miezi mwa jaile riunde na zindwa jina na weshelezizia uka ho samia hiyo shavo usiku huyo ngarika zawe ele bwela saya ranzi fumbuni hata uhunda mtsanga juu ranzi fumbuni hata mtsanga juu wakati kaonga rjuao ya ukaya wanu wao mashinwa wanu walona ihazi ya ipare ya fumbuni wao do walona ipare ya mtsanga juu cha fumbuni walange jobi liya hamuhoro au nam ngejobi liya hamuhoro abaleni ngari shukuri yao nono manna mekao do zoni saban pare inu ngali sauranzi fumuni ya bonge njia o bambi za miji ya Sahili irohe yabo njie harimai miji ya Domba ili waswili henda msanga juu na we miji ya ulobo hari yabo ya bonga sina ranzini mazaha hata waswili kijani waswili msanga juu enema inu ngejo enea harimai ili bavula mbajini kamili nenti kamili isahilishihe wandua wakiharuma mwedondo amani namna ikao za misavani wakaindi mongo mweze emergency ikao mwe daula hashemelea ukawandu wa saidilane namna hiyo ndani ngarizadi jadi shauze shukrazini wakana kumajadi shauze shukrazini doka wenji wakahamba wakana zinunda bweze pareni kana utilwa na sirika haruma mahaminji ya birabanu yazini za birabanu rakaharuma tabu somba jini leo mzee wa hatu bwana Isma medali belu continuement mwe enzinu haja shahar sahilisha somba jini zinji kaudi yazifanya karnojwa ziransi karizamba razishukuria au karizifanya monu mahajana ririkaza ritaminya umwenje ikao wandungo haruma hiza shemba jini kabati mbuzo subukia bikamba jini 24 ya haruma hiza zone maza shukuria leo haja ngarika zao zartamiao yele pare langu haranzi biska hata wasili mbajini ya voyone maikao ya humshukuria na singa sina toma ya kaima na chef de l'etat ya mrejeza hamodo manazini tena dezilanje memonao ya kaiti mbajini bahi shawa hensi au ka yeka ngala mbajini bahi shayo wania yensi ili yensi ihunde zile manufaa ya hensi yabonga sina toma ya ka eze pare za mbajini zote pia bali ze pare za hensi isoma medali belu ujozi tekeleza yazitimize haruma mandayinu na singari mbushira wa khairi njema na hazi njema insha Allah haka ngasina tomaya ukimana mhuwa heda ule mtungua dizilanje maikao yazifanyao harumwensi yazifanyao haruma yebachi haujiri ya fundi tikanzani ribile mbabi manam dukuru pandwa ho mwenji ngatoka yanga butamu banu zambao za kuso mwenji ngabo umtsamilwa wa he central solaire harma ilejera la mitsamihuli harma o mwezi unu wa juillet unu ngwatu tsamia ye central wewe harma imbajini abaha ngohisikaya emihima ya taabu wa hwezi wanda wa he ufanye mbahazi za mhono azihazi za miono walozi engwa uje harma lejera la ho mwenje abaha harma Marhaba Menji, consultant, monsieur Manon. Hadani, le Kayari Vehe Mihono ya Furaha ya Hatu, Hosonima wa Komori Kamili, Hosonima Gazija, Hosonima Mbajini, Arukaya, Rikaulindia Haku, Ndongo Hamada Zenu Zijosi Fanishihe, Zabishiha Nondondo, Nando Mkonse gouvernement, Kaori Guia Mhono, Hasonti Pia, Hinamna Ikaondo Ihansi, Arukaye miadi ikaondo ranikiwa ya ukangabato kama jeune kwa haruma ya gouvernement inu Mwenyezi Mungu ajalema jeune wao wontipia wahisa ngwao abahanga tolinda ze resulta ikaondo risisahau tonsipia na singare aminio ya kawandwanikiwa wawandu ikawa heze domaine winji wa hao gardona resulta njema upande wa he omwenje haruma lijera lambajini nsina hukaya kurajisa haku au kainga mdukawe journaliste ngozi tondondo ranzika sina mkiasi ya mwaha wa kamili na mezi lejera lambajini kadunda umonje 24/24 mashallah ikahono ngamjwa uzetambu ikaondo za kazarema ye mamwe au za kazarema ya soneleki tambu ikao zonsipia rikauzanyisa rijuao sha lejera lambajini wandu wenje wakauroha ho haruma lejera la misamihuli lejera la bambao na onti pia wenda ufanya za hao iliwezi complete harima lejera nambajini au kwa amini au kwa mwenje masha Allah ukaiho haungo hiyo ngawenda haina usiku
wengi yao sisi garshukuri yao zenongo hizo garshukuri yao directeur general wa Sonelec Swali Mohamed Junaidi au kahafanya jitihadi onsi pia ridisi na shukuri mbaba hatu onsi pia rimjuao au kaveti naye Junaidi kayo tunafanya zenongo hizo shahamhimilia richenderi hundu ya energy solaire uharmali bavu hapa hangari aminio onsi pia ya ukaya ya jodi sina nyansiwa tena harmali bara uharumai bavu la bitamihu likamgwa ranza inshallah wa mwezi unuru wa miezi mguri tamie ofira mesure garjo uona ya ukaya huwaswili wa mwezi wa November ujao likamgwa ranza inshallah karna ukana hata tabu itoka yonti za usumwenji akawa winji wa hao wajurumishia warme energy solaire hizo les projets kuu zitulao nziani habaha na singarduka na mwe kamgwa ranza inshallah gardurumia haushashi wa mwenji wa udurumia gazwalino ni motori haushashi a partir ya November kamgwa ranza inshallah wandu wakahamba holihonga sida sina emudiri ujimla wabili wahengazija harma mwenji wandu wakamba uka Junaidi ngutoka ushindiha mkini ya sekulo hamawe yatolo hajami zenunga joka umso hayode namna wenji waho wakomori hunu hodi zetabu he abaha hodi zefaliki inamna uona wabaha bana mudiru jimla wabili auka wede mudiru jimla wa Sonelec adaraja hele swalangazija abaha nungwa wala wakahamba wala wakaura wabangwa tukamba indi upandwe wa Swali Mohamed Junaidi ne barnamaji ya mwenji wa hele tu afikiri hamale swali lo muzi sa umone namna heli ya hujibu Manu kamdunga haruma responsabilité za daula yode namna mruto kritikewa sha Swali Mohamed Junaidi ngombe namna heli namna kufanya hazi ngena des objectifs ngena des ambitions yazifixe ili ya juste ile da aninge katsinkinga shange shuja nge solide nge sujaya uelewa ya ukana ekiramba development ya bonge virao haruma umwenje unelewa ya yoti ndongo nyangu na nyinga ngarambu wao hizo difficulties za Komoro yakana umwenji wa Komoro urumula hele gazwali yoti ndongo nyangu shange sujaya ngurambu kana development ya Komoro ngebiro harmo omwenje yabo haki wadwa critique shayeye ngasine cap ngene cap ya fixe ngamonao ranzia rengaze thomana zinu ngamonao namna helize ele daho lendao ngamonao heze projet namna helize jao na wenje zizema na ma coordinateur banu ekaya ya mitamihuli injanziani njanziano mwezi uno inshallah shanga sina projet kuu ya Banque Mondiale tiali abo njanziani yabo ngarenda radiwaze noza dele stage parce que yabo ngarenda o mitana kamili rirumia le jua hapo masihu dorumia le gasoil ile saidia mabi les capacités de stockage ya hele jua abo pandwa hivyo wakomoro tukufu mjoka uridunga na nyimdunga na mkemaki twamaya mjuma hula na mkemaki baswali Junaidi Swali Mohamed Junaidi ngo hazini ngufanye hazi ngujitoleyo ngufanye za ufanya hata ya confiance chef de l'état ikaza husoni mahe yatize toma wa Komori yatize toma president de la République inshallah ezedua na rziombe bangujo wasulisha emission na sirlo karibuda sina elwa zima fanya zima zima aminiu kangardo wasuli marhaba harmale suala la siasa serikali hansiwa banda hansiwa ndo anzarangalie kweli ile bavu lambajini ile bavu kuu la yongazija lakini mbungunu hama ngabo mnakumbi hakanganya wizara ndaru za kamili hakanganya wizara ya hemali nganya imhuwa idara hazi ujumbe la rais adhaminishiwa na difai nganya waziri halikadhalika wahe ile bundu mirwaji abudu idarusi kaula mwana mfumuni ula mwana mfumuni ukamzazahe mfumuni na unukomori uhamdudu hamza zamdu sho hambaba mdu andwamba duhandu za mbaba yabo kamsona kailo lokumbi hukaya amanari onesambe ya rema uziwani geunisoka ya empajini kwa mafuraha hama haunga haufundi ngurengo kanu onesa ndo husambandro hukaya haini bahanu batu haye mzaze na mzaze ngamjua ndo hukaya wonde urengo hahanyisa tabeka le president de la République hafanya ndogo hamanizo ukaja zifanya hukaya hakafanya ukumbi shaka huzifanya hasebuka ngu amini ya ukaika hanika wanduano wa juhudi tena wahanyisizie wandu walazimu
habona amini au kanga bantu wengi kama bavu nengi katuyafanya hina mna hiyo shatu kabala hakawayenga katika wayenga akaonesa hukaya ikasirengeze nongozino tizi wabesha wambajini hena mna ni wajua ukawainde mzazi wa masiwa jurengaze nongozino bahetsena yazihanyisizi watu kama bimana rais wa daula hamnikani womtsele wa fulambe karuna zarangali wudu mtsele nam Mse lisola lo sola muhimu aka kweli le bavula bajini ndio le bavule le coup ikao lizikoldia zamba ka chef de l'etat aliono haji sojema ya ukarika ministeri ya finance harika mudiri jimla wa idara ya hazi harinyika imhuatu manyasi mirwadi amana mnaoni sabo mirwadi si umanza swambajini okay zazahi omshi bajini shema kaza hiyo pia yo nzwani karna ujua rambiukana yo ministeri ya bajini yo ministeri ya mironsi shema nao hatu parce que yo ni mzazahi muiho shaha ile sheha harumale si washa lanzwani ya bola bi mandam hahano binadamu hahana yetobia yahe kana ujua udua za bala ikaudi ya mzazahi ya pupa shay ministeri inu karna ujua rirenge rambiukana inu ministeri ya bajini iliwa komori wa kimakini yoka wanu jumkini shaka leo kwati waziri bala kutana fami mahalani ndio jokiri ke ministeri ya mwanyasi shafiu jokiri kange na famia mabavu shabu karana ka ujani renge na mbele ya heli bavula bahari na fami hula shainu ze ngashukuri yao kazi ya ministeri mbili ikao razihunda ndio ona ukamili wa giyo yo usimbu harme politika aku harmale jira lambajini siheleza ndoro banu kamiru wadi kana ujojiwa zambajini haukai hodi homzaza ya puha yabo ngenele fumvula hahe ikao ya puao ya bishamzaza je namna ikao haini ya yafanyao sheyo yo para ndio wa politiki uzaba banu sheyo saidia direct de cabinet benu akangene zifami zake ngeno wanzani wa mbajini lazima wao pale ndio namna ile swala ndio kumori walelewe hauraji wandu wa kritike harmale bango la Facebook ya kaya uziwani wareme sambe nyinyi coordination ya mbajini mkabari bala harme sambe zilandongo ila méthode wandu iwona 80 aux années 90 ono waziri hanome wa mjini wandu wareme sambe wandu wajawa ono lelo ye mwana muziwani hanikwa ele bankanga ani sambe iremwa hama wandu wadiwa asa ukabalaze sambe zikaudo rema sha amingio hili eske ngeonesa uka voilà imbajini nga maîtriser au CNC nga nyavu nga manzo mjempose monesoka kweli ngani ma populaire ani Tanzania si shiambabi warma sendongo hizo pia shaangi la jambo seri do revenir babi ya ukaya parmi ces conservations c'est très important donc muhimu haku ngabo parti conservateur harma ze dunia waangaliao ze takadi za hao za kihale iliwazi hensi asinga aminio sonti pia ya ukaya haina ndongo za kihale inadi hazo za tukanjema ngiabo sisi kakarja fanya hizo baba hatu hizo za kwa udofanya boza tukambi ikari zifanya bilo zambi yelo dhambi ikakundwa ni ndongo njema kufurahi honi sona nyuka sijibani ndongo njema chifurahi ngamzwani ya ukaya na rukubaliane ya ukaya karna ushinda wandonsi pia rituare ndabu ukaya wakendasi changa amino ka haina mndu ya koza kwa mananya hundwa ni njema ya bise na furahi ne njema hizo umengo ni mwandu wapewa dunia na ndo wandu kaungwa kritike ya ukambajini leo rihundwa ni njema alionese dunia kamili karundwa ni njema kiasi ukarionesha kasi ndo sana avangaro somesa wasaya haula udazirlo nuo haula uhurlo nuo ngari somesa wasaya wadoelewa ya kuikamndwa hundwa ni njema hawanikiwa njema nge lazima mndu ya mnikazo ya mvumbui hawema hizo zangu hano Qur'an wa amma bi an'amati rabbika fahadith zihana mnazinje namna uzirongoa namna uzirongoa ndai ila ya kuonesa kwa kweli rijibiwa rifanya furaha riremesambe yabo rijibiwa na zila rafanyiliwa na Mwenyezi Mungu tena ngujorenjezi zako jumazila au kaha amini kazero zako zijibiwa na zafanyiliwa wandu wakahamba ya ukaya uziwani inu fief ya he parti jua kama tunanzanga liele sambe lare mwajuzi ndungono hama ukaya yani iranzi Swalihi Muhammad Junaid iranzi waziri wa Abdurazaku nyinyi madhamana wa coordination ya mbajini hama njia harma pula ya parti jua harma onji wa uziwani ili mtsadazo wanako namna mbielewa
Malama monsieur le journaliste wambao kaifefia jua na ndio wareje harmaze voti za virajusi yewa waoneze resulta za roha uziwani ngenge sasa ilo jobe kani nufia ya jua haufefia serse donc voilà nyinyi malisho tambazo wanakuhu wamekudubara hula hatu na mwende muoneze resulta za jiriho back retende sersa tende hajidungu Niabo hiyo fief ya juaje revenons dans nos moutons nam nadhani ngisemba biho juma hizo za ukaya wandobo fief ya jua karno makalima ho hanywani ngatuye kubali chanabirangani ho haruma randi swali wa mejunaidi ya njia ho haruma yezezi zinu bavyaze voti zinu zabira zonsi pia yenga ubahanuika ujua haparo munda voti yabo Ranzile makati ya kweli wikana jua uzokweli bakana jeheli kabaka Ibrahim Amedzidi sasa hakaya sha haba jamrwa jina tena mama swali mama Junaid lelo hangari wane mwanasho wae waziri wa imani nam journalist paleza za juzi wizo zifasiri yoka ile sambelila hao ile sambelila lelo ni sakabala FF ikaya amani namna wanamaonisa bano ikaya wakati wakala ministry Shava Sara zilo wakati mambo Junaid ya njia ila FF isambalia wakaro na dalili jana juzi mmonena mnaikao mji kamili kutaka na vanu vobira abo ila dalili ya uka ila FF kaiti revenons dans nos moutons harmale ala la shughuli ya hejuma shughuli mrone sembabi enavangu ya jirma ya shughuli namna itoka ukai namna mapanga ewa shughuli ya hejuma dukana ngasino tukufu ele mayo ilazimwa komoro hejuma ngasino tukufu ukana harimao tamie pareyo chez président wa Banque africaine de développement adesina kutoka ukayabo yaone ya shuhudi mwenyile bankanga ya kautanilo mwenyile bankanga la Union africaine kutoka ukayabo ya shuhudi avonge hiyo yo nongo nkuha kwa ishosheo shudi encore une fois réunissons swamba jini abo swamba jini ngaribwemiho ngarijimobilizeo iliye mjeni mtukufuo rimnange namna donc sito jodi hao siku ijuma bombo hao namna ri sito jodi hao bombo balezo na kanza njizeo na coordinateur banu wenga shukuria wakaema ze journalistes pia wodunga ze vema ikao izilomba jini kabata vile ikange viromba jini ito mfano hamwezi kadhalika inu ikao uamba jini kamili wakaulinda ketina opposition ketina mru wa serikali shongo pia wakaulinda evenement ya ukao jershukuriye heila neema ikao muhela ya rualia ya wenu mungu ina mgo kange jokana jokane jirma ya ni rwaji to nemna ni rwaji auka mbajini kamili ngejimobilizeo ili aenda rishukuriye muhela ula hakanje mamade zinu ikao yari yaba hamdungu biso dakika ngabi wala wafumuni hujamoronie namna mwestimeo abaha chaque vuvuni manai vuvuni hujamoroni yuambute yaji on fil d'attente ikaya shadu hangu hambajini hujabaha ndungu biso dakika ngabi jao dakika mengo miraru huna mengo mine dakika mengo miraru hunda mengo na hizo hade ndo fanya lera mbili na lera ndaro abenge imagine zelera hizo zonsi pia za kunguzia ikawa ikango wendo normal abongo wendo normal kufanya dakika mengo miraru dakika mengo mine ikango wendo zambio ndo atanga bajuma zofera ushafanya dakika 25 ile namna ipare miezi mbili jailia yafanyiwa ndo ilondraji kupermete usirkule hina namna ikango ngojibiwa abenge abondo ngwa mada hizo consultant ngarumambia wale ukawamba jini hakika alikarna ushindari exprime rihunde makalima ri exprime ukweli ya furaha ikaundo ruloniyo heze déplacement za hatu nuana hatu no zindu za hatu ikaunga sina wangu wa hujua haini mahala ni ikaundo riliyo kuharumba jini yo kwa juhamba ikanga ranzero imba jini rije haruma ibambao hula mahala nikauze activities za hatu zinji sindio zifani wandu wengi ngamtuambia abandone nyumba zinji moroni amtuambia zero hizo zito itwani ya ukaya ngapo wandu boko kwa jajibiwa hepare no upeu shada bakaze nyumba zao hapa haziransiwa no winji wa hondo ambajini ikawa kaudula la moroni hapa yakauduka na difficulties za urejei donc ze nyumba hizo ziransiwa hapa saa wandu rentreu haina usiku ikawa ndeba la kartala ikawa ndeba la bala caltex mahalani ikawa magari ambajini ukao sipia haina wakati tuenda kutunda wale wandu wengi hano
hano asaya au kwa basi mtu na besoin haba haya bakisha na moroni wandupi angwa rentrer donc ils ont des infos zambaba hatu belu wasimaze amri za president de la republique azali asmani kama ngari mshukuri yao ngashukuru sana Mwenyezi Mungu ulihondeze jitihadi hizo pia na homba ya ukaya insha Allah ngababu tena ngabuze bretel zanzilanzia mfubi titi kaongizo homala ni hulazo pia lone toma ikamgwa benza insha Allah au kawa kaurongwa na bakari kipe le plus a fortiori il peut le moins kaja jojo yafanyize nguu ikeze ntiti kasifanya. Marhaba wangalizi watukufu wa shabakati internet ya marhaba nyonsi pia mridunga wanu mubasharatan harma ye sitinku ya hatu ya habari za Komoro to sana salamu hoju ya hanyu hamade namna mwazilunga wa Komori wonsi pia wa parao nelejera la mbajini ikawa mbajini giho uzade uyeni ya mbajini hodi zetabu zarema lejera lambajini husu le pare lala milangwara nziwa Biskai kwenda funguni namna la kala sampuha ye jumaino ngwa parao wa Komoro kwende waunese ye kura haya hao ebonge ya bola dhima ye domba nana ye imani wandiso loza vawe wandiso loza au kaya iso hale yabo hamade namna zidoka ufanishia ye jumaino bila saya ngali kazi wao la hele pare lalami langu hao funguni renda haruma umji wa mtsanga juu ya dimani zitolwa usiku wa jana harma shabakati internet ya ni mudiru jimla ya kwaminishiwa emabari bwana Said Hussein hakikisha ya ukaya mwezi wa September kabili le pare lalami liangu hao ranzi bahaini hahundili ya GTE na ula wa GTE unjia harma elejera la washili uendelea hama nembwanku ulawa harma nembwanku uja holak sale wala galawa yabo emihima yoyo mihima midziro ikayao sisi rihutaji ya raisi wa daula rihutaji ya serikali rishangiria ya serikali rishangiria ya raisi wa daula shabakati internet ili zihazizo zijue sionele jua na uombia Mwenyezi Mungu ikira isi wa daula halikadhalika ngione nkasi homajini ya hangalia elejera la henyu makele harma lisiwa la nzuani kaule lejera ilo litsampua kabasi vano bobira ngarombea dua njema narambe amina dua njema haka ngaranzao ya raisi utoka urenga badala ya rais azali maudu 2030 ya jiangalie ndongo zindwa jina shati pare narambe amina to sana salamu hoju ya hanyu na wamba Mwenyezi Mungu mtukufu rujeri onane nanyi hasema ike mauti ili banafasi.